Good morning. Ngasi irai numit ko irai numit ki card message yeng minarase aduga timing su yengase number su khaminarase aduga color su khwai first number se ko number se 71 lere ko Friday numit ta sina ga dam number se karai da sina do kamai to do no haragadi khut poi thangba gumba da iyo ko 71 se aduga sky blue sina haidi color dress gumba da ga dum machet ama kay ma yahon bi ba haidi pura su to dramak su ko adu si sima lere adu ahamba da khoi card message yeng minarase aduga timing su ai happy hijair age ko अदो ngasai iba ko panu ngaite har ga 717171 se dum chant to boya ba shon be ya ba ko ado sidagi 3 cards ko 3 cards se amma choose tau si ko aina aham balok thoi ba card se khansira natraga ani shuba number 2 gi card se khansira natraga last ki number 3 gi card se khansira ko hari 1 2 3 sidagi amma choose tau bi se ko hari karamba message लाके है बदो 1 की एनर्जी न करी नो 2 की एनर्जी न करी नो 3 की एनर्जी न करी नो को दो अहम बगी से को सिदला इसे कनो येना बगुम बले रगदी को येना बगुम बले रगदी सिदा अइंगोंदा फगनी को ngasi गोना हारगदी अय चयेत नरग लेबो पोत गुम बला पोत क्लियर ओर पोत दुगी पोत से अनि शुभ से न को हादि ngasi से चंगक ओइनो को चंगक से हादि पोत चंगक पनी खंगदे सेल चंगक पनी खंगदे नुआये फना लेबो दुमाइना ओइ को अहम सुबगिसना खेतंग एनवायरनमेंट से खतंग खरा नुआइते को ngasi je ai akoibada leise energy fataba gumba dumaina am leibado aduduna hadi sida leise ko hadi kaisu natabada ngangkhatnaba yanadaba hadi ai mi do na hariba wado aina yaningdaba natraga aina hariba poto mana yaningdaba gumba dumaina le ko aduna ngasi ge just avoid to bio conflict kari kra hadi workplace to oiro ama to oiro just mind do pura relax oiraga layo hadi साउगत बको को पता उन ngasi numit se haidi ai do peacefully leite ya de ko ena ko conflict kum batho ngon haidi ngasai gi toxic ori environment to changchin ma matam da ai ngon da su toxicness to dum changak toy leire na ko adu na haidi changchin bai ma hota haidi khong thangjan bai ma hota khong thang do ro maning halo chile ko koi card message na aduga timing se ki pung manga ga minute drama thoi dai na pung mapan ga minute kun thong de phom le dai drama thoi dagi na pung baro ga minute kun nipan phom le ko adagi nungda wairam gi na pung ohum ga minute kun ni thoi dai na pung mari ga minute yang khai phom le duga nungdang gi na tare ka minute yang khai manga dagi na mapan ga minute kun nipan phom le dagi drama thoi ga minute ama dagi na nungalam dagi pung ohum ga minute kun drama pan phom le ko si sina khoi gi si goina afaba timing friday se so dum akoina manifestation ke ka tawge haraga di ko relationship manifestation gum base ko friday gum na number to bio ko ado ngasi tawdrmaksu hayeng new moon oibani na hayeng yona tawrasu ka shubodi kai de ko ado atai matam da leina ko hadi manifestation ki video thagat laga hadi full moon new moon portal ngai bagi mathau ta deba hadi aina tawning matam da dum tawbe ya ado hadi pesha gi manifestation gumba oiraga na hadi thursday friday ani mag ya ko pesha gi de ado relationship main oina hadi venus ni na khoi gi ngshi non gari grasu gumba mayam se ado hadi venus ki numit se da tawbiyo ba venus strong oina ba aduga aina amusho high ko hadi mamang da hadi ke yo katang ke ba mo bo ko pa so man nan ba masa nan ba suguma mayam se na ko engonda amu hena afaba attract to kani luxury life attract to kani pesha no sa attract to kani ko sini ko sum aina hiding is mayam da adu sida leire khoi gi ngasi gi oina card message se mayam thank you